babukeli ngoba ngichazile ukuthi la ilokuzaneni ejele umuntu mayiboshiwe igwebo zi-affectana kanjani ukugwetshwa kwethu. That's why ubona umuntu ejele babukeli kunethikithi lapha elingaka. Ngitshela umuntu ongazi kunethikithi elingakanyana. Lela thikithi ungalilinganisa nesakhiwo se-ID lendala leyibhuku ehlasa. Ikanjalo lanto lela thikithi awulikhombisi noma ubani lazo wena ngaphandle kukajele mayelifuna ngoba ngesikhathi ngicabanga moye visiteni amathikithi babewathatha nongixolela mangikhohliwe sekuyinto endala bebewathatha bayawathatha amathikithi uhambe bekumemeze ngale ithikithi angisakhumbuli kahle. So ingakho ithikithi ungalikhombisa esinye isiboshwa leyo nto affecta kuphi. Okay, ngiyafika la ijele vele ngikhuluma ngomedium vuza ngifuna ukukhuluma ngomaximum njengamanje ngizokhuluma ngomedium. So ngiyafika la ijele ngigwetshe 5 months yabo ngihlezi nomuntu kumedium vuza kuyenzeka uthola umuntu kaMaximum mhlawumbe nawe uthola sesalelo 3 years ukuthi ephume sezo mhlawumbe sesololo jele lelo medium lingakubo so sezohlalela lawo abantu bakube bembona thola soyagijima amajele lawo kodwa kube sezophuma usezohlala la uzohlalela ukuthi manje abantu bakube khona ukumbona bemlethele izinto yabo kanjalo kuyenzeka uhlale nomuntu uthola ukuthi uphuma ku27 years yabo but akasayingeni useyafana nawe lofike no 5 months akasayingeni into ezomfaka ukukhulumisa ejele ezomkhulumisa uthola useyayiqhelanisa naye so uyafana ke nawe nokwethu u5 months so mina ngiyafika ngikwethu u5 months kunomuntu ogwethu mhlambe la u3 years yabo for or 2 years omunye ogwethu 2 years no 6 months ngoba vele igwebe most of the time edlalayo izo lezo 2 years 6 months 12 months 18 months kuyaphansi yabo lezo gqibela labo zobathola bengaphezulu yilabo sebezophuma mhlambe balandiwe sawume bazoba wokuka khona la angithi yabo yeah bazopheka yilabo bantu abahlala igwebe abantu thuthi mathithi nabane igwebe enkulu. So mina ngoba ngifika ngigwethu 5 months thola ukuthi isibosh mhlambe ithi lami liyasibona mhlambe ejele kahle kuchonyelwana ngokuthi wenza liphi icala ungizwa umuntu ezozenza ibhosa ngokuthi yena wabulala umuntu ugwethe iminyaka ewu20 usuka kwimaximum thina sazi lutho kumedium yena uyazi kangcono uyezwa lonto ibuke lento ngomchomela kanjani umuntu nisosizini nobabili yabo umuntu usosizini nawe usosizini nifuna ukuphuma wena ngenxa ukuthi ke nakho kwenza ongaphezulu kwami into ongakwazi ukungichomela ngayo lento kuyayenza ingxabano kejele ikwenze wena ukuthi lo muntu angithi uyafika lo muntu mhlawumbe mina njengami nje bengikwazi ukusebenzisa umese ngaphandle ngiboshela ukushaya umuntu wesifazana uyayibona so ngoba ngiboshela vele uzothi hayi ayekho lento yokushaya abantu besifazana ngaphandle uyayizwa lento le mina ngenza ukuthi athi ngimkhombise ukuthi ngiyakwazi ukushaya umuntu wesilisa angithi yabona sengenzani mina seyonke into sengenza sengimcuphile manje ukuthi kwenzakalani fanele ngimprove ngiyawasho noma sengizomtshena ukuthi mina ngiyakwazi ukushaya umuntu wesilisa 1 and 2 and 3 noma bekhona abakwaziyo la ukuthi uyakwazi ukugwaza umuntu noma uyakwazi ukudubula ngala besasha ngoba sebefuna le attention ukuthi bafuna ukubona wena nalomuntu nibalulisa ingqondo becabanga behleka bahleka noma bejule mabejule. Alright, so lesi umuntu ka 5 months efika ejele abamthathi serious ethatha umuntu ono 18 months vele kuthi udonsa iphenti likayoyo mayethe na iphiti likayoyo mayebesho njalo baqonza ukuthi wena unesigwebe esincane ukuthi angisanoma bathi iphenti iphiti likayoyo angisazi into kodwa kunoyoyo phakathi lokho kukhomba ukuthi wena udonsa isigwebe esincane awuna ukukhuluma lutho nabo ukhulume lutho athi abo siyachomela nabantu abano 2 years na 6 months kuyaphansi sichomela ngegwebe kwakhona la noma kusimama futhi ngokunjalo bazokuchomela ukuthi mina ngigwethe life sentence mayefuna mabethi hayi unamango na ukwazi ukugwaza umuntu siprovele but wasikwazi umuntu ekwazi umuntu kwimaximum siyanyonga isigwebo uyakhala umndeni ngaphandle kulindele ukuthi ungaphuma noma nini awusaphuma yabo so it's where igwebe ejele ziyahlukumezana zizodwa ngoba lapha ejele kahle kufanele ube umuntu oyingwenya ngaphandle azi ukuthi ayila ingwenya ngempela bekuvume futhi la fanele bekuvume la mabe ngakuvumile bazokuqala ukuvuma ngezenzo zakho umuntu abakwazi noma bekubona uyenza lonto ucha uyingwenya ngempela kodwa mawuzokhuluma ngomlomo ukuthi ithithi lakho lithi wena iassault and GBH ushaya umuntu and kwi-assault kubani kumuntu wesifazane for sure awelutho ejele awunase
nje exactly umuntu orapile umuntu orapile mfethu ukuthi ukhona ngangayichaza lo phambilini akakuthola ukuphumula ejele noma yini yenzakalayo hayi urape vele besho njalo bedrasa ukuthi urape angithi ngesingisi it's rape ngesizulu monga ufunda ukuthi rape so it's rape omunye nje ubaba emdwebe i-private party yomuntu wesilisa ngapha ngemuva wayengazi kwathi hayi baba athi sikufake intweni ukuze ungahlukumezeki la ejele bafike bamdwebe ithathu yesithe somuntu angaseso wesilisa itotolozi elikhulu balidweba lapha emhlanje akazi yena ukuthi udwetshwe lona uyazi ukuthi ulokho ebona ngithi ejele kunalento ukuthi awuqembi kodwa uma ukhombisa ukuthi uyahlonipha ngithi kufanele ubeke noma ithawula la ehlombe noma iskipa usibeke la ehlombe uhambe ngeke uhambe nje ngomzimba nje uqempile lokho ugcina ngaphakathi kodwa endlini ngisho kanye ngikhulumela endlini hayi ngaphandle kufanele ithawula ulibeke la awudunusi futhi ejele ukuthi uyaqoshama njengoba uzophuza ukuhamba nje lo hlonipha kunjalo uyaphuza so lo baba bemdwebeke itotolozi elikhulu elisuka la eqolo linyule lizogamanxa ngapha so akakwazi ukuyibona ngemuva ngithi asikho isibuko phela nje noma sikhona leso sibona uyitho lezo nto sokuncanyana mhlawumbe kwangokwemoto uyayibona lento leyo ukuthatheka ukungena ngaphakathi lo baba manje ngitshalo mayebuye eshaweni bebemhleka labantu la bahle futhi mina ngamamazime ngathi iphisa lo yababa ukuthi bamdonse bamdwebe i-private party enkulu ngapha ngemuva wathi mshuthi wangibona ngumuntu olule ngoba mina ngase ngigoje isigwede vele sengilungile ngasakwenza ukugangisela into angisafuna into ephathele ejele manje yonke into abayenza mina ngiyithandi lo muntu ngiyamona umdala yabo sengithi mina usethi kimi lo baba manje tshela mina mfana Mnyambosi laba abantu laba yini abafana behlezi umdala baba mfethu umdala ngempela vusi why laba bafana bengihleka njalo manga mangibona noPete lo baba konje umuntu ohlala kakhulu ejele imali engqondweni utshela iqiniso ungambona ngathi ulahlekelwe ingqondo ebephila ngenxa ukuthi ubona into eyodwa every day so manje angibuze bese ngimtshela hey baba ukulanga emuva wona bakudwebe ilento le itotolozi ngapha inkuzimalanga engaka manje inkulu uthi ngithi hey baba wakudantona ungaboni la ethi yazi laba bafana badlale ngami esho ukuthi liphi ijele abafike bamdwebe walento le akaphindanga lo baba wahamba engaqokile benza show ukuthi uyaqoqa beneskip esidabukela ngasemahlombe la bengasasiqoqi leso skip wavela wakhohlwa nje isajika saba indwangu yokusula phansi makuphorishwa yabo but yena ngapha ngamuva wayengase ngoba useyasena lento le kanti mangilandelela icase wa rape so uyambona umuntu orape inhlekisa kanjani uyabona nje ukuthi bola umuntu unesithunzi umdala uzwadla umdala ngempela yeah so ngoba emdala kanje uyabona lo muntu uzohlekwa zingane lapha yonke lento lena nje izibukisa ngaye yonke lento ngisho egeze shower noma ugeze shower amashawa aba u2 ishower endlini phakathi ku medium kuma medium shower 2 ngapha kune toilet i-toilet lilodwa so uyakhona ukugibela la esithini etoilet ivusi la phezulu umqalaze ila ibosha phela ibona khona mawushaya idlawa bejele bese zima la esithini mawuveza ikhanda uyambona nje obenje andiyena vele amanzi lokho ehle njalo ngekhanda lokho ethokozela amanzi ashisa yelapho kuyaveza uyambona belibukeke ngapha itotolozi bese kuyahleka futhi bese yabafana fona bayibona yonke lento la imehlisa isithunzi so ilapho ke ijele la kwenzeka khona izinto eziningi yabo ongeke mfethu ziyalimaza futhi umuntu mayeboshiwe ejele zangami balimala bafu kakhulu abantu ejele bahlukumezeka hayi kancane so inegwebe umbona umuntu wangitshela mina futhi ngeke nje ngikuchomela ukuthi ngibulala umuntu wena umbulala ngona umkwazile kuphela choma ngecala kwelinye icala usizi kolunye usizi so into kanjalo igwebe zi-affectana kanjalo ke vusi mhlawumbe ngizobuya nokunye ngoba kukhona singakuveza okuningi okuphathene nejele sukuxolisa abantu abangaphandle basafuna ukuya khona bebona ukuthi kunzima lapha kumnanjana kulungile siyabonga.